Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm taking like Gagash. Na papila of course leri anga ri tsalela eka the artists ta ka Gaza anga va specific ne. So I ain't getting of course. Yeah, so hi ti 20 ta June kuna this post anga fika yi tsala Gagash, so hi ta hi hlaya hi langutisa ku swi fambisa ku yini and then mi ta tlhela mi jaja n'wina ku mi swi vonisa ku yini. Yeah, so Gagash fika kombisa ku one day I will stand firm a byela xitori of course xo i va ri karhi a abusiwa njhani hi tinqambi ta ka Gaza hi ka mhaka leyi ku mi ku nghena i ri Gagash le ku hlukumisiweni hi ti-artist ta ka Gaza. E va nghena ku point number one, a na hakeli deposit. Once we agree ni ku nyika mali yi helerile, okay, hi yona point yo sungula. So ku hi Gagash a hi munhu wa deposit, loko mi ze mi va mi twananini swi vula ku wa chela mali i teka i fambi ya dya na vanhu, okay. And then hi ya ka point number two, a hi ri sungula swilwela swilo leswiwa, but I think i na point yo karhi Gagash laha. So if ku ni ku buka from Limpopo with a full cost, my one with a full cost, phela loko ku ri Gagash swi fika teka artist kusuka Giyani Siteke i Mr Post or Benny Mayenga ni ta kombisa vona va kulukumba ngopfu lava ti-brand vo ti kulukumba, i fika va hakela full cost yo va fika va tlhela va travel phela. And probably na mhaka accommodation mi kuma ku hikuva va fika va tlhela va tlela ma vona mhaka leyi i fika a hakela in that way, okay. Ivi then wena i teka another gig ya price ya le hansi simply because u le Gauteng. So loko se artist yi susiwini Benny Mayenga or Mr Post va susiwini hala kaya va yisiwa Joni, va tlhela va fika va teka another gig and swa humela guys, ha ti tiva tindhawu leti mi kuma ku lomu ni languta kahle ti-events mi ta swi vona va fika va tekiwa kona. And then in most cases tindhawu timbirhi ko kumbe a ni na hi Gagash a nga ti kombisa na mina ni nge ti kombisi, ha ti tiva tindhawu letiya swi ma ti tiva na n'we swi vulavulaka. So swa endleka swi mi kuma ku loko se a va teke hi full course leyi va fika va bypass because I mean like extra money yale extra money ni ku already va ri kwale, okay. Yeah, and then a tlha kombisa ku it compromises me of the attendance, cause loko munhu o va a ri tshembisa ako i ta ku vona 17 ivi wena i secure gig a tshembisa ivi heta ku as you can see kwalaho hayi a ku ni ta ku vona kwale tshembisa a tshama se ma yi vona mhaka ya kona. So ya i point yin'we yo twala swinene ya Gagash, and then mina I guess a ni tivi if n'wina mi nga mi na a better solution for this na because a ni artist yi va yi ri ku tirheni, so I mean loko yi fika yi nyikiwa another gig yi nge loko yi le ka business ma yi vona mhaka leyiwa regardless yo yi rhambiwe hi mani ma yi kuma hi n'wana ti-issues leti yi va ku yi ri kona ya tika mhaka leyi la ntiyiso ya tika because na mina as Master T na swi twisa ku loko ku ri a ni suka la kaya ni suze hi Gagash ni ya 17 and then ku fika ku ta yin'wana gig yi ta maybe from Soweto va ku hi leyi ta ku nyika na gig a ni fika ni charge price yi le hansi ni yeka na kona ni fika ni cina. Se hi mhaka yo tika guys leyi guys ni kombela mi va mi kha mi tisa mavonelo ya n'wina ku mi yi vonisa kwini because ni vona yi tika mina. Number 3, ya kombisa ku ni charge ku tlula all the event organizers as you can see. Well I think swi fambisana hi Gagash a ni va vona ti-Gucci na, se loko va vona Gucci va ri hey hayi swa ku mali yi kona leyi ni ta ku charger ngopfu. Alright, number 4, mi lava ti-riders hi nga twanananga from scratch. Mi lava ti-riders hi nga twanananga from scratch. Yini rider guys? Mara ku ya hi ti-live video ta Gagash ni nga tshama ni ti vona a ni ri i ntiyiso leswi swi vulaka i tshama kombisa ku byala lebyi a byi nwiwaka lebyi ti-room ta yena a hi ti-riders i va a lo xava. So ni nga guessa ku rider swi vula ku i byala bya mahala, ku ri swi vula ku ti-artist to karhi ti fika ti ku ti lava byala bya mahala le ka event ku ri ka a va nga twanananga kusuka le hansi le and stuff like that, okay. Number 5, Manhleva mi ri ni ti twisa ngopfu ku ve na Mphamela, okay. Number 6, ringetani ku hlamba swi nyawula mi ta hi onhela ndhawu ma. As you can see leswi a nga kombiseni ka swona Gagash kwalaha. Number 7, swo hetelela i ku hambi u yi tsona mati i ta vona yi nwile a ku the chosen one kombisa ku hayi hambi se va ri karhi a hlaseriwa hi ti-artist to karhi still like va kha va like va n'wi damage in that way yo mi kuma ku artist yi tale yi tlhiya kun'wana a ni ma kuma kwala loko se swi endlisa sweswo van'wana va vheta va ku va nge and stuff like that still wa ta ya mahlweni. So guys mhaka leyi ya tika leyi
ya tika hi kombela mpfuna guys ku n'wina mi hi vonisa ku yini Gagash ni sure ku ta fika hlaya ti-comments so n'wina ti nyikani suggestion ku swi swi endlisa ku ti fike ti ala ta risk or kanjhani or hi fika boha Gagash ku ti nga teki yin'wana gigi na tsalani guys mi swi vonisa ku yini swi ta pfuna swinene i mhaka ya serious leyi i mhaka ya serious swinene hi leswo va bote hi nge mi byeleteli xin'wana na xin'wana munhu loko a lava ku mi chela AIDS wa n'wi vona ku sukusela rini n'wansati a gangisa n'wanuna kha rihani va lava ku mi chela AIDS iya